Gisagara cya Bujumbura no munsi haraza kuba hariho ikintu kidasanzwe ibirori nuko yuko urumuri rw'amahoro Flambeau de la Paix so haza kuba hari ibintu byinshi cyane n'icyubahiro igihugu cyacu haza kuba hari urabona tango rero tayari turaje rero Isaac murabizi twashitse rero mu gisagara cya Bujumbura ngaha umunsi kugira tubazaniye ibirori byinshi biza kuba biragenda mwanya ku mwanya bana merci beaucoup kuri utaragira subscribe kuracerwa cyane babwira abandi ati kureza tumaze kubona ibirori bya Flambeau de la Paix ibirori byo ku urumuri rw'amahoro ibirori by'urumuri rw'amahoro voilà babwira rero yuko uno munsi abantu bose baberewe yabaye obligatoire urabizi urumuri rw'amahoro wa edition ya aho bakoreze yari edition rw'amahoro rubaye so babyumva batabyumva rero bamenye yuko ari uno munsi urumuri rw'amahoro ruzakorwa Isaac TV washima giti icyo babwira ndavuze kamera yes yajyambere mubonye kuri Isaac TV icyo no basana ko mutuba hafi kwerekana ikibira ndabona wakubise ni simple yirabura Juma Jux Flambeau de la Paix ariko yo shati yawe bugirera kwe barabirangi ryagandi irangi ryatwaye izindi sawa subere kibirori byose muri rw'amahoro edition ya 13 nice okay turi rero mu gisagara cya Bujumbura mwabibonye urumuri rw'amahoro mu kanya gato cyane muraza kubona ingene ibirori byose biko biragenda kuri Isaac TV maze kudatangwa ibirori ngene biteguwe no munsi umukuru w'igihugu nyene icobero umukuru w'igihugu aza kuza kubitera iteka tubutse yuko mu mwaka uheze urumuri rw'amahoro gwabere hanyene mu gisagara cya Bujumbura ariko tubabwira yuko yarakiri umukuru w'umugambwe CNDD-FDD ntiyari bwabe umukuru w'igihugu so uno munsi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi Evariste Ndayishimiye niwe aza gutera iteka bino birori amaze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi bise yuko ibirori by'urumuri rw'amahoro bwiza kubera kuri Place de l'Indépendance Place de l'Indépendance niyo rompo niyo tuko turaja tuko tugenda n'amaguru ariko bavuga ati ngo wa muduga wa Isaac TV wa muduga wa Isaac TV urahari gusa uno musi twashimye urabona permis nayigendanye gusa uno musi twashaka yuko tuza tubereka ibirori byose ngene bija kugenda ni kure hariya ni kure ni hotel President Karugurura ijyani ita Hotel de la Ville Hotel de Ville ni hotel umukuru w'igihugu cyacu ndaje kugurura so tuko tugenda rero kubereka ingene ibirori z'uno munsi urumuri rw'amahoro biza kugenda ni Isaac TV ni muje kure yayo mwatubonye rero Isaac namba ivyera kumenga nigera nyuma ya kamera Juma Jux oya twese turi nyuma ya kamera hari umuntu arambwira ngo narabona Starboy ni bon were wambaye waguye mu mata ndakubaze ujya urashobora kubuzi aho urumuri rw'amahoro rwaje ruva source yago isura ushaka kumenya source y'urumuri rw'amahoro nice urumuri rw'amahoro rero source yago tuza kubimenya kuri ibi birori byose tuko tugenda rero kuri Place de l'Indépendance ha mu gisagara cya Bujumbura tubereke neza na neza ingene ibirori bimeze hirya no hino haguma hacana cyane ko abajeje umutekano kugira barabe yuko umutekano uhagaze neza cyane yes kuri rompo rero ngaha nyene juste niho tushaka tubereke Place de l'Indépendance ni hehe aza kubera ibirori bya urumuri rw'amahoro so icyo ndabibutsa nuko rero barinzi benshi baza kuperforminga no munsi Satsby ba Empire baza kuza rero barinzi batandukanye ba star batandukanye baza kuza nga reka tubibagiye baba comedian Kigingi hamwe n'abandi wiragire hariya kwa kure ukibona yuko abantu ari benshi cyane bambaye impuzu zera biteguriye kwinjira muri Flambeau de la Paix urumuri rw'amahoro so wow ibi ni mu birori bisanga bisa neza cyane biryoshye cyane no kuraba
Yes, tumaze kwinjira deja aza kubera ibirori by'urumuri kwa mahoro. So wow, urahabona rengene haza kuba hameze mu kanya, ibintu byose biza kuba bisa neza cyane. Abatamba, abadandaza ibinyobwa, collab, akwazi. Ibirori biraza kuba biryoshye cyane nkuko twababwiye. Hariho ugwaruka rutandukanye ruri ngaha. Aba bana hariya mubona tuza kubegera mu kanya, nimba mubibuka barigeze nibo baryoheje ibirori ku munsi wa Independence, kubakurikiranye défilé barabibonye. Imyiteguro y'ibandanya mu kanya gato cyane, ibirori biraza kuba bitanguye. Mugume hafi ya Isaac TV muraza kubyibonera byose. Uno munsi ingene ibirori ko biba mu gisagara cya Bujumbura ni Isaac TV. Yes, murabona rero yuko imyiteguro igeze kure cyane, aho abantu benshi batandukanye bamaze gushika ngaha. Abene gihugu bose babwiye yuko batiza kuza bambaye impuzu zera kugira ikirori gibe gisa neza. Twabwiye yuko kino kirori giza gushifwa kiza gutekana nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi, Evariste Ndayishimiye. Iteguro rero twese turi benshi cyane, urabona ko ibinyamakuru bitandukanye bimaze gushika ngaha, eka n'abantu benshi cyane bamaze gushika ngaha. Abantu batandukanye, aba jeune gwaruka bikiko hagati mu gisagara cya Bujumbura. Ibintu rero baherekejwe na Madame Lydia Sekera, tubahe ikaze muri kino kibanza. Isaac TV.